Ni aingo yo blay belalong ringkat lembat ni lengba kini ki kendai teli ki benai jong new snem banglarung banta syakat tayo ke bedengkong jong ubnai ubat shipo blay jongi ulong ubat krau ubat yaile yeki ki batamai krau kajing yai ne jongu ai kuble yapi baro haka kerteng ka jong jisu ubalong ka pedeng jong ka jinget jongi unong rim baskem jong ka jing syakri jongi bagi duai bo play un kerku biang yangi haka bangin pelej jemut biang haka jinga selok jongi naga kedin ke jongu ngin sedang yaka series kabatamai halor jong ka team kabala pensyong nongrim haka kitab kikam ki apostel kalenong kabakat kendai kerkot kabakat nyo kikam ki apostel kalenong kabakat kendai kerkot kabakat nyo hakani kerkot laya tho yangi syapang kajing syakri kajong apostol Paul haka nomba Ephesus bat laya tho yangi daw Lukas unong tho jong kanika kitab kikam ki apostol syapang kata kajing syakri kabaw Paul ay hakanika nongba kabadon nam hakata kapor balapan kraw yaka kerteng kajong Jisu lengba kajing syakri jong apostol Paul dibanta ba siya din jong katukar kot kabakanyo kaong yaka kerteng kajong try Jisu la penkraw katakalong ka team jongi lengba jong di ubnai Oktober hakini ki Sunday barok santali jong di ubnai jong kani ka snem arajar arpuar Apostol Paul hakijing yat lenti missionary jong uya kendo yaki jing yaki jingele yaki tma ki babon lajan haman kisnong ki jaga ki nongba ki bau yalap syapang Jisu uhikai yaka jing penem ka bahu Jisu uya kendo yaki jing ki jingele ki jing yang bersyarudin bat ngelepek hakini ki series ki baladap ya ki bakum kita ki jingya kendo jong apostol Paul haka jing jong u bat haka jing syakri jong hanrai kalong ke ke ba koridor bangin tip bat snyoto what happening jong kita ki jing yale ki bau apostol Paul ya kendo Henry don ka jingkut jingmut jongu ban pendep ya kata ka jingkot ka jong try Jisu haka jing jongu kanong ba Ephesus kanong ba kabadonnam kamtam haka jingaday bat ka jing wan kibriw na keleng ban mane haka taka temple jong kablay daina bat laya tho yangi bong apostol Paul ubala pendek ika jing syakri hakani ka nongba what happening ki katu katni ki jing yang persya
Lukas ulaong ya kitu kiktin ki bangila pule. Kibalong ka tim jong ya kanigapor. Baya utray Jisu. Ya ka kerteng utray Jisu. Lapan kraw. Kanikalong ka eki kodor syapang kajing syakri u Apostol Paul. Jia kat bajia long kat balong. Henry ya ka kerteng utray Jisu lapan kraw. Kajing syakri kajong Apostol Paul. Kapan kraw kapan don buram ya ka kerteng kajong Jisu. Ngin pelik jemut hakikat tu kat ni kiai ki bangi don kam ban sungoto ki ba pelong ya kajing syakri jong Paul ban pen kraw ya ka kerteng kajong Jisu. Ngin sedang bat ki arteli ki sembok perkat ki ba don kam haga ni kapor kajing syakri Apostol Paul kapan kraw ya ka kerteng kajong Jisu. Namaru Apostol Paul syakri yalap hikay ya Jisu ba ulama daladehi hakajing imjong Apostol Paul yato syakiwepat ya Jisu ba ulama hagaman semjong kamdai kajing alap ni kajing hikay kabasya to ya Jisu ya ba utip na kajing to jong kiwepat Henry syapang Jisu ba ulama hagajing imjong kajingnya kendo jong batu Jisu hakalanti sa Damaskus kadai kajakas dang jong kata kajing yo amat jong syapang Jisu bat nado kata kaporhi Apostol Paul uyala hikay syapang utaw Jisu. Yaw ba ulama hagaman sim jong Jisu ubatrey hagajing imjong Jisu ubataw tamay yakajing imjong para bangay ngidon sipon kinong yalap kinong hikay syapang Jisu kibayato syapang Jisu nakajing tip nakajing puli nakajing suto bat ni kajing wat jing tip kibabon sertap kibangila banjo kapertay Henry kabakom kata kajing yalap kajing hikayo Jisu kanong wanra ya kajing penkraw yaw Jisu namar kajing yalap kajing hikay kabapen kraw ya kakerteng Jisu kadai katakin kabami nakajing siyam mensim jongi yaw Jisu hakajing im jongi ngiyato yakajing sisa kabangi yomat ndai yakajing sisa kabangi sulum jingtip ndawaipat Henry yakajing sisa jong Jisu ubangi mat hakajing im jongi kata kadai kajing yalap gospel kajing hikay ka gospel kabadonbor kabawanra jinggerku yikibreu bat kabapen kraw yaka kerteng kajong Jisu Apostol Paul yalap hikay yaw Jisu kabaulamat hakajing imjong batamdon kawepat bakam palat yakata hakajing syakri jong
Amar kata kadau uong iki prabangit. Hakoren. Ngam kwa bantip syapang jongpi. Andrei tang yau Jisu. Bat ya uhi. Balasak narkna. Apostol Paul usai kedar. Baka cingalap, baka cinghikai jong kadai baik syapang Jisu. Yau ba ulama akan cim jong Jisu. Ubala penkela temai ka cim jong Jisu. Ubala job ka donot jong. Dai kata kadau ken baka cing syakri ke jong Apostol Paul kawan rak cingkerku. Wala pedeng ki cing ki bau ya kendo. Dai laya tho yangi. Baya ka kerteng ke jong Jisu. Lapan krau. Para bangai to belum yarap yangi. Mangiru ngin yato syakapertai. Ngin yalap ngin hikai yau Jisu ubangi yo mat haka jim jongi. Namar kabakum kata ka jingalap. Kabakum kata ka jinghikai kawan ra jinggerku yaki weipat. Bat kapen krauru ya ka kerteng ka jong Jisu. Ya ka kerteng kajong Jisu lapan kerau. Kabanta ka ba arpat? Kajing syakri Apostol Paul. Kapan kerau ya ka kerteng u Jisu. Namar bau Apostol Paul. Wala pendem lut ya ka mon jong u haka mon kajong Jisu. Kajingnya kendo jengu yang Jisu hakalenti sa Damaskus. Kawan ra. Ya kabakum kata kajing siyam mensim hakajing im jong Paul. Hakaba ulaong ya kitu ki kentin ke bakraw. Ayu memon yanga banle. Kabapan ya kajing ai ti lot kajong Paul. Ya ka mon ka jong u. Haka mon ka jong tra Jisu. Kumta lemba ka jing syakri yung Apostol Paul. Niyo ikain ya ka jing syakri jong tau priu o bala pendiam lot ya ka mon ka jong u. Haka mon jong kenra jong u. Baka jing syakri jong u kamday syuk. Kaban pendiam ya ka mon ya ka jing kuat jong u hi. Henry ban pendek di kamon ke jong trai Jisu. Dai namar kata pada pring kicing kicing elek persyak ke bawan haga jing syakri jong Apostol Paul. Ni ia ka jing job jong ka jing syakri ke jong u. Namar baula pendem lot ia kamon ke jong u haga mon jong trai Jisu. Dini kata kadau ken laban ong kumbato u Lukas hakane ka kitab kikam ke apostol. Balapan kraw ya ka kerteng ka jong Jisu. Ya ka kerteng ka jong try Jisu lapan kraw hagajing syakri Apostol Paul Ephesus. Namar kada kajing syakri kabal pendiam lut ialah kamon hagamon jong kenra jong. Hagabau Jisu batang mauhi. Jolut ia kaburam hagajing syakri barok. Para bangai ni duai bau belai yarap yang iru. Bangin long ki syakri utrai Jisu. Ki bala pendem lut ia kamon jongi hagamon ke jongu. Ban la ban ong syapang jongi syapang kijing syakri jongi. Bala pendon buram lapan kraw ya ka kerteng ke jong trai Jisu. Langba jongi. Langba kijing syakri ki bau bleu la khot yangi. Namar bon sen. Haga jing long dok ka batrot jongi. Ni pendon buram ya lade. Ngi pen kraw
ila ka jong ka kerteng. Ngipen kraw ya kalade ka jongi. Bar ka pertai kam yo ya ka jingkerku kabawan no play haka jing im joki. Play ni Arab yangi banla ban ong syapang jongiru kumba ong ya ka jing syakriu apostol Paul. Balapan kraw ya ka kerteng utrai Jesu. Habang ipendam lot ikamon ka jongi. Hagamon ka jong utrai Jesu. Hangta ken ngayo ya ka buram ka jong utrai Jesu. Hangta ken ngayo balapan kraw ya ka kerteng ka jong utrai Jesu. Haki ay barok ka mangile ban ni syakri. Itwai bau belem yarap ya ka balang hakin kisni. Bagi jing syakri jongi. Kinlong ki jing syakri. Kibaka pertai kalaban ong. Balapan kraw. Ya ka kerteng utrai Jesu. Hakit ki jing syakri jongi. Ipan maap no blay babon-bon sin. Ngipen kraw. Yalade. Ngipen kraw. Ya kata ka buram ka jongihi. Baka pertai kam yok jingkerku. Nidwai bau belai unyarap yangi. Angin pendiam lot ikamon ka jongi. Hagamon jong trai Jesu. Angin labanong. Kumbaong nong ruai. Le kat ba memon. Atrai yanga. Me unong tau keo. Nga kadaw berta. Habakalong kumta prabangit. Nginyo iya ka buram jong belai. Nginyo iya ka jing penkraw. Iya ka kerteng ka jong Jesu. Lambaka jing im jongi. Lambaka jing tray jongi. Kumbakalong. Haka jing im jong apostol Paul. Kanong ba Ephesus. Kayo iya ka jing kraw. Ka kerteng u Jesu. Kanong ba kabadap de ka jing mani belai tau. Rela ong ni ka jing syakri apostol Paul hagabakum katakan nong ba. Maka dia ka jing syakri. Hakaba ya ka kerteng tra Jesu lapan kraken. Toblay on kerkuyangi. Angin la ban yo ya ka ni ka jo ka jing kot jimut kum apostol Paul. Bangin yalap ngin hikay yaw Jesu ubang ilamat hakaman sim jongi. O Jesu ubala tao tamay yakajim jongi. Bat bangila ban yalap ban hikay ru. Yaw Jesu hau bangila pendiam lut yakamon ka jongi. Bat bangin yu yakaburam tang kajong try Jesu. Haki ay baro kemangile haka jim jongi. Panlaban ong siya pang jongi ru. La pendon buram. La penkraw ya kakerteng u Jesu. Lang ba ka jing syakri jongi. Dobleun kerkuyangi. Lang ba kani ka jing senang ya kani ka siris ka betamay. Halor jong kani ka team. Ya kakerteng try Jesu lapan kraw. Play nakabanta ka buram ka jong